kembar pada. Anak kembar. Biarin adem dulu nih. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Iyan. Hari ini Iyan mau bikin kue kastengel, guys. Ini dia bahan-bahannya, guys. Pertama-tama kita timbang dulu, guys. Aduh. No. Ini lagi diulenin. Kumis jadi lantainya penuh dengan tepung, guys. Dikacauin sama Kayshilla sama Mas Chandra sama Iyan, guys. Sekarang kita cetak ya, guys. Ini Kayshilla lagi mau ikut-ikutan. Ini guys yang udah dicetak, guys. Sekarang ke oven ya, guys. Gila capek, guys, ngantuk. Horet, udah jadi, guys. Tinggal taruh di toples, guys. Ini udah selesai, guys. Udah dimasukin di toples, guys. Terima kasih sudah menonton, guys. Sampai jumpa. Jangan lupa like dan subscribe ya, guys. Dadah.